Kjera bajta. To je pa najbolj arhitektsko narejena, po nesreči sem ugasnil, arhitektsko narejena bajta. Evo, guma, potok, idemo dalje. Ali noga me boli ko pička materina. Dobro, to danes je bilo, lepo se je išlo. Kakor je kazalo, une 2 ure štopanja, je to zdaj ok. Zdaj pa hodate, ne? 5 ur hoje sigurno imam. Če še kakšnega zahaklam. Ta je bil poslan od nekoga. To je bilo poslano, res, holy shit, točno 20 km je pomagal. Super, da bi to mogel vse hodati. Takole v potočku zdaj. Vrhunsko. Kaj mača, haj? Kaj si krenul Ljubljani? Krenul sem v utorek. V utorek krenul. I onda po 30 km na dan štukam. Dan po dan. Danas moram v Kladuši prespavati i onda imam još zadnji dan do Cazina. A vi? Dakle ste vi? Konjodara. A gdje ste u Ljubljani živite, radite? A? Žale. Dom Žale. I šta radite? Građe. Vidite kaj pasa. Neka pojačana kontrola. Ima ih. I mene su ustavljali, mislili da sam izbjegnut. U subotu jedno radimo, jedno ne radimo, tako miksa. A, i onda se mijenja. Danas se radimo do podne i polas. Da, moj otac je godinama tako i onda za vikende kući. Ja ne mogu nikako pješaka proći da ga ne pokupim. Šta ne možeš? Ne mogu ga proći da ga ne pokupim. Ali ono je ocijeni nas, vidiš ti. Kad je poput kriminalca čovjek da kaže da mam posao. Pa ne ide kriminalac pješke. On ukrade auto i onda ide. Ono će da opet češpiš. Dobio sam još jedan. Ej, pa dobro, sad sam već u Bosni skoro. Dobio sam još jedan prevoz. Ne znam koji jezik da pričam. Ne znam koji jezik da pričam. Jebote, dva prevoza sam dobu, cp. Dva Bosanca. Ne, res posebni ljudje. Posebni ljudje smo. Tako, en tak. Pizda, pomagu ti bo. Jezan je, ampak ti bo pomagal. Tako tak vibe. Zdaj imam še 1 uro do Kladuše. Ja sam mogao sa njima i do Bosne, do Cazina. Ali nije cilj to. Cilj je da šetam. Počutil sam se ob teh dveh ob ljudeh iz svojega rojstnega kraja se počutiš bolj sproščeno, enostavno tako malo manj nekega awkwardnessa. In tle, takoj, ko sem se usedel, je bil ta vibe, tako. Ne vem, to ne morem napisati. Ajde, uđi odmah, ovo je naš, ulazi, gdje ćeš, šta ćeš, kako ćeš? Pa sam pa razmišljal, najbrž je to, ker smo podobni, ker smo prav iz istih koncev. V Kladuši bom ob eni taki lepi uri. Pa si moram ta hotel zrihtati. I počivati do jutar. Jutar je pa 10 ur.
10 ur hoje, mislim, ne vem, a je 8 ur klasične neprestane hoje, kar bo vse nanesalo ene 12. Ne vem, bomo videli. Vem samo, da ampak res sem verjel, da ko prijem enkrat na ta del, na ta konc, kjer se srečujem s temi, ki grejo direkt, da to bom dobil takoj enega. In kako da jaz zdaj iz tega potegnem ven, da naslednjič, ko bomo v taki situaciji, da veš, da bo nekdo ustavil, nekdo bo. Da ne vzameš osebno unih 26, ki jih ni. Ne morem to pri sebi nikakor fucking da mi klikne. Lej, psi. Ampak te pa ne bojo, ne, vajal, ker te so normalni psi, ki niso zaščitniški, ker je vse njihovo, razumejo. So ponižni, lej, kakšen lep pogled. Oh, lejte pse. I love these dogs. Vidi žene. Ja, to ti je ta razlika. To ti je ta razlika. Saj ne grem, no. Oni trije, ki so na enem polju in niso od nikogar, so sam ležali naprej in tako cute gledali. Teli pa takoj, to je neverjetno. In tako bo zdaj naprej, tudi v Bosni. Te psi, ki so lepo, živijo prosto življenje, niso teritorijalni. In to je človek naredil iz njih. Zanimiv dan. Hodil bom, koliko vse skupaj, 6 ur danes. Ja. V redu je to vse. Evo nas na mejnem prehodu Maljevac. Gužva je, mečkan. Evo ga, prijazni Gužo. Ćao, kako si? Evo mog prevoza. Pređi ti prije nas! Sad ja prelazim, a? Pređi ti prije nas! A? No evo me, u Bosni sam. Sad sam u Bosni. Počutim se čudno, osamljeno se počutim, ker vsakič sem z nekom tle bil. Se počutim čudno osamljeno. In ful ne bi rad bil v Kladuši, ful ne bi rad spal tle. Bom jutri še to odhodil. Malo v Kladuši počival. Yes. Moram si zaspati zrihtati. In s tem se bom obadil. Če najdem štrange, lahko en trening naredim.
Tange. Lahko grem pol na en spremljati. Ma bom v Kladuši delal, no. Lahko grem žurat. Vemo, kakšen diskač v trenerki. Zdaj sem malo brez cilja tle, ker sam hodam. Ne vem točno kaj narediti. A si iti najti ta hotel? Vse ga iščem. Nimam interneta. Zdaj ne vem, da bi šel v kakšno kafano, pa da sam internet. Tle je en random pes v cesti. Tega. To je njegovo tle. In seveda, najbolj prijazen face. Pazi. Zdaj bo za mano šel. Njega. Kako je lep, sta kjere oči, jaz ti zajebava. Bio je čovjek kad je gospodin Julija sam. Da. 10. Dobro. 10. I čak V ta park grem, kjer je lepa džamija. Ej, lep center. To imam pa v spominu še iz otroštva, ko smo bili tle. Tako da grem v ta park. Jest spet. Pa lepo urejen, no? Zdaj pa grem počivat, to zaslužen počitek. Sem šel na eno Radensko, da dobim internet, da si hotel najdem. Ampak bomo vedel, če bom dobil. To je moja soba. Dobil sem sobo. 25 €. Dobro posla. Mogoče se bom celo naspal. Pa se lepo stoširal. Hvala. Super. Dosti je bilo teh hoje za danes, zdaj bom tle malo čiliral. Pa na Dropbox daju posnetke. Sem najdel enega tega črnega od prej, da mu dam za jest malo. Ampak ful se bojijo tako jest, prvo moraš... Ej, tam je še uno, lej. Majster. Še je. Čaki. Ne me lizat. Ej. Na. Šta se praviš, fin? Pes, ki noče jesti, te psi so res zanimivi. In katero hrano bi ti rad jedel? Dobro. Ti bi božanje, ne bi ti jedel sploh. Tebe nikoli noben ni pobožal, ne?
Jaz osamljen tukaj sem prišel do tebe malo. Ker si tudi očitno. A boš zdaj? Zakaj ne moraš tega? A ne mi buhe stresati, no. Zaključek dneva sem šel na en sprehod. Jaz sem tudi počival. Zdaj bom pa še malo jedel. In potem počival. In adijo. Jutri sledi zadnji dan.